استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینرین میهجال هر دریدان باش نهادما پیشکش کرنا بود تنها دمجمیر 5 فرمو گرنگلی سنوچه شاندکه سرکرده‌تی پارتیا دموکراتا کردستان سووریا سردان ارخصنا حسکه پارتیا دموکراتا کردستان سووریا کر جگدارن پیده زیاتر صد اندام داعشی نجوان گرتیبون سرباس بردان گروپین چکدارین عفنی دمینن 22 میلیون دلار لسر انجمن الخوجهی سپاندن و بوریسن لشکریجی جدوه وقت قرنا چونو هاتن لاوندا بازار عفنی نوچه جندرسی راگهانا دنباش شاندکه پارتیا دموکراتا کردستان سووریا سردان ارخصنا حسکه یا پارتیا دموکراتا کردستان سووریا کر شاندا پارتیا دموکرات کردستان سووریا جه نشأت زازا و بشار امین اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سووریا و عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندیا پدکسی پیکات بو ده سردان ده نشأت زازا بحثا روشنهای سوریه بگشتی و روشک و روجاوای کردستان تیده در باز دبه به طیبتی کر آمجه دا که دست سرکرنا سرکرده و خباتکارن تفگر رزگاری خوازا کرد به تو آوائه کی خزمتا دوزا کردی لسوریه ناکم جاری خواه عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سووریا سپاسیا آمده بوان و تفاهیا ولات پارزین که پشتوانیا وی کربون کر بەرامبەری پولێ دمەشن ئەم دکارە بنواژ هەواڵا بێژن هەروەها ڕۆژارێ خستنی یان شوپی طاوتكم هيفي دارم ومحاول جددا كو افكار وخباطها بقي قناغا خوي داوي او ارمانجا بيكاينا ما في ملت كرد كردستان سويدا هروها بخير هاتنا كجلكي جرم بو ماموستا عبد الرحمن ابو ايجو زدي سالك و 4 مها جيانا خو ده زندان بيده دا فرعي PKK لكردستان سوریه هم بجن اف گرتنا هانا که با سیاست مدارا اف کریارن تندی و کریارن کریت یقول در حقا تفجر سیاسی کرد به و هر وها چالک فانین کرد و سیاست مدار کرد اوه ناکفن خدمتا یک ریزیا مالا کرد اوه ناکفن یک ریزیا نزیک بونا پرسا جبو پرسا ملت کرده بوی ویجی ام دبیجن گرک داویل و کریارا وره گرک اف کریارا هانا که ایدی بسکنن ام پیک و کاربن دستی خواب دستی هف بخند و قوناغا استیار ده ایرو گروج ملت ما خاکا ما و خلک ما بحاجتی ما ام کارکی جدی بکن بوا ارمانجه گوش 57 و حتی و که ایرو کارو خبات دبی جیب بی اما ام بجن ام هول ددن و ام هر وهاجی بردوام السرکار و خبات خو کی پارتی دموکراتی کردستان سووریا لسر ربازا برزانی نمر ام بردوام بن ام سوز ددن حواله خو اف کریاری هانا که تجاری و هر وها کریارن تونتر و چوتر جی گوبری وینا که رژیم جیب دست خستن اویا تجاری ماج ریکا مناوه گرنه ریچا ما بیرو باوری ما ملت ما ریچا ما بیرو باوری ما مافی ما براستی اف جی شنازی از هیرو دناف حواله خودم حواله پارتی دموکراتی کردستان سووریا اف و پیشوازیا و نجمرا قال کی يعني اف از بینم تشکی دیروکیه و الشام يعني الشام دناف حواله خودم ناف خداني خدمة اف مخاندتي او از غريبم يعني براستي سباش وانا را ساعتا وانا خوش وادبين بمن خير وخاشيه ده اف بيشوازي يعني قافكا جمرة ام دبينن للسريا بيروز سريا بارتي ديمقراطي كردستان للسريا ريبازا برزانية نمر هيرو امي سوز ددن ام سوز ددن ام كاريخا بردوام بكن وهي في مجج هوالا حمي كاريخا بردوام بكن خورت بكن شمكي خورت بين وكاري ما رجع ايرو افج بيشا رجع نامايا او رساله او شيء يعني هي فيها منجو كاريخا خورت بكن وباش بكن الفردا جات بيجم سباج وانا را ساعتون خوش و ازناف خداني خدمه يعني براستي ابناز مغارب نديدي پیشوازی وانا و احتمامي وانا بمن قال كي از باش دبينم ساعت خوش پشتینا وینکاریا سروکین هوزن عرب چکدارن پیدز درجه صد اندام داعشین جمعی گرتی بون سربس بردان او نجارایکیا کو چکدارن پیده گرتین داعشی سربس برددن
Çekdarên PD gol Kurdistana Sûriye wekû desthilatek ferskirî tê naskirin. Hejmareke mezin ji çekdarên Daişê li cem xwe serbest berdan piştî navbînkariya serokê hozên Ereb li deverên Kurdî. Li gorî zanyariyên arkê çekdarên PD sed û du endamên Daişê yên girtî li cem wan serbest berdan piştî navbînkariya serokên hozên Erebên deverê ji bo serbest berdana dîlên li cem PD. Serkirdeyê PDyê bi navê Ebdilkerîm Zarokhan ji ragihandinê re eşkere kiribû gowan ev girtî serbest berdan wekû gavekê ji bo bihêzkirina alîkarî û hevrêzkariyê di navbera wan û hozên Erebên deverê. Serkirdeyê navborî herwiha tekez kir got ev endamên Daişê yên ku hatin serbest berdan rastî lîkolînên taybet hatin û hatin sezadan li gorî pileya girêdana wan bi Daişê re lê niha hatin serbest berdan bi gerantiya serokên hozên Ereb got yekem car 102 kes hatin berdan pişt re 27 din hatin serbest berdan. Têzanîn got ev ne careyekê ye got çekdarên PD endam û çekdarên Daişê li Kurdistana Sûriye serbest berdidin got PD her dem û demekê biriya serokên hozên Ereb yên deverê çekdarên Daişê û endamên wê serbest berdide. Ev serbest berdana girtiyên Daişê yên ku li cem PDyê netên di demekê de û hîn bi dahan serkirdeyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye di zindanên PD de ne û tu zanyarî li ser rewşa wan nîne. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê polîsên leşkerî doh qedexkirina çûn û hatnê li navan da bajarê Efrînê û navçeya Cindirsê ragihandin. Ji dereka taybet ji nava bajarê Efrînê ji rêbaz re ragihand ku îro rewş bi aramî derbas bû tu pevçûn rûneda û hêvî kir ku grupa hatiyan destnîşankirin xwe wek çekdarên El Hemzat radest bike. Polîsên leşkerî qedexkirina çûn û hatinê ji demjimêr heftê sibehê ve ragihandiye û ne diyar e ta çi demê dêbdawî were. Em her li Efrîna Rojavayê Kurdistanê dimînin grupên çekdariyên li Efrînê dimînin 22 milyon dolar li ser encûmenên xwecehî sepandin ew ji dereke taybet jî ragihand ku tanha cotkar û bazirganan tu sûd ji dergehê Hemamê nedîtiye. Grupên çekdariyên li Efrînê dimînin guşmeyek mezin ji pereyan ji berhemên Zeyta Zeytûnan li ser encûmenên xwecehî li her heft encûmenan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê sepandine. Ji dereke taybet ji nava bajarê Efrînê nexwast navê wî were eşkerekirin ji arkêra ragihand ku grupên çekdar û berpirsên Tirkiye 22 milyon dolar li ser heft encûmenan navenda bajarê Efrînê Cindirêsê, Raco, Şiyê, Şera, Bilbilê, Mabata sepandine. Ew jî diriya berhemên Zeyta Zeytûnan ya damsala 2018 ne û birîna para ji sedî 10 ji berhemên cotkaran ji bo grupên çekdar li Efrînê ye. Derbarê nirxê tenekeyên zeytê ji derê tekez kir ku biryara destnîşankirina nirxê zeytê hîn berdewam e ku wê yekê cotkar ji bilî dayîna bacan ji bo grupên çekdar rastî ziyaneke mezin tên. Serbarê ku di gelek gundan de rastî diziyê hatine bê ku tu alî sînûrekê ji wan re deyne. Nirxê tenekeyên zeytê ku her tenekeyek 16 litr tê de ye niha li Efrînê bi vî awahî ye. 34 dolar ji bo zeyta herî guncaw ku li gor pêvana başbûna zeytê li jêr esîd yek tê naskirin tê firutin. 31 dolar nêv ji bo pêvana 8 ta asîd 1.5 tê firutin. 29 dolar ji bo asîd 1.5 ta 2 tê firutin. 22 dolar ji bo asîd 2 heta 4 tê firutin ku ew cor li dijî pêwerê naskiriye. Cora herî baş ya li jêr pîvana hejmar 8 ku ew cor gelekî kêm e bi 34 dolaran tê firutin û ew yek eger 1 dolar bi 500 lêreyên Sûrî be bi bihayê 17,000 lêreyên Sûrî ye ku nirxekî gelekî kêm e têra lêçûnê 2 salan nake. Derbarê dergehê Hemamê yê Sînûrî bi Tirkiye re li gor jêderê amaje bi wê yekê kiriye ku ji roja ragihandina vekirina dergehê Sînûrî û tanha ew dergeh bi tenê ji bo derbazkirin û derxistina kelûbelên ji bo Tirkiye ne û cotkar û bazirganên Efrînê tu sûd ji wê yekê tanha nedîtine. Di çerçoveya çalakiyên Festîvala Kurdistaniya Stranên Kurdî li Herêma Kurdistanê de ku sê rojan li Hewlêrê berdewam kir, komeka hunerî ji hunermendên Rojavayê Kurdistanê jî beşdarî di wê festîvalê de kir. Koma Rojava ya hunerî ku ji hejmarek hunermendên Rojavayê Kurdistanê yên navdar pêk tê, di nav wan de hunermend Mahmud Azîz Şakir beşdarî di Festîvala Kurdistanê ya Stranên Kurdî de kir ku ew festîval ji roja çarşemê ve dest pê kirbû duh înê jî bi dawî hat.
شوپینەرên me hêjaberî komboltana demjimêr 5 bi dawî bînin dubara me sernoçeyan bêne bîrawa. Şandeka serkirdeyetiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya seredana rêxistina Hesekê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya kir. Çekdarên PD zêdetir ji 100 endamên Daişê yên jem wan girtî bûn serbest berdan. Grupên çekdar yên li Efrînê dimînin 22 milyon dolar li ser encûmenên xwecehî sepandin û polîsên leşkerî jî ji duh ve qedexekirina çûn û hatinên navenda bajarê Efrînê û navçeya Cindêrsê ragihandine. Kurtaname bi dawî hat hûn dimên xweşiyê de.